Dobro večer i dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje emisije Gunner Fever, videokast udruženja navijača Arsenala iz Bosne i Hercegovine. Nadam se da ste se odmorili ovih prethodnih dana. Mi idemo dalje punom parom. U novu godinu krećemo sa dosta više optimizma i entuzijazma nego u prethodnim mjesecima. Arsenal počeo da igra kako smo svi priželjkivali. 3 pobjede za redom dokazuju napredak u kreativnosti napada kao i discipline u odbrani. Da li smo konačno izašli iz krize? To će biti jedna od današnjih tema, a na to pitanje će pokušati odgovoriti današnji gosti. A danas su nama Šahman, čao Šahmane, Damir i Enes. Pozdrav. Pozdrav. Pa evo, možemo odmah krenuti sa ovom tematikom. Dakle, zadnje 3 utakmice, nekakav osvrt na to, da li smo uspjeli izaći iz te famozne krize od koje smo od novembra meščini ili krajem oktobra. Da li smatrate da smo konačno počeli igrati i da ćemo tako nastaviti igrati, pa ja se nadam ako Bog da do kraja sezone. Pa evo, ne se hoćeš ti početi. Može, kao što si sam rekao, napokon smo izašli iz te rezultatske krize. 3 pobjede za redom nije lako ostvariti ove godine u engleskoj Premier Ligi, to je pokazatelj svih drugih timova, ne samo nas. I ono što nama možda ide u prilog je što i sljedeće 3 utakmice koje igramo u ovom mjesecu su dosta, recimo, lagane i prognoza neka je da bi mogli, nadamo se, pobijediti sve 3 i da taj naš bodovni saldo znatno popravimo. Ono što meni posebno je radovalo što se vidi pomak i u igri, znači ponašanje igrača na terenu izgleda potpuno drugačije nego što je to bilo u novembru i decembru. Vidi se da neke stvari koje vježbaju na treningu da očito sada odjednom su kliknule i na terenu u toku utakmice i to je neka stvar koja me ohrabruje, ali bi bio naravno vrlo oprezan po pitanju da hvalim bilo koga u ovom trenutku, jer ne možemo se dizati sada u nebesa samim time što smo pobijedili Brighton, West Bromwich od svih ostalih timova, a također ne bi da dižem ni trenera u zrak, jer da sam ja bio možda bio jedan od jedinih koji ga je podržavao od početka, ali sad kada je stvar idu na njegovu ruku ne bih ništa govorio u njegovu korist, nego da vidimo kako će to ići i u nekom narednom periodu. A toliko od prilike. Da, svakako. Hvala, Enese. Ja sam nekako bio dosta skeptičan u onom prošlom Gunner Feveru koji je radio preview za West Bromwich i Brighton zajedno, pa sam mislio da ćemo neka 4 boda izvući, ali eto izvukli smo 6 bodova, nekako fino smo to izvukli. Sad ne znam da li Damre, da li si ti bio tako optimističan za ove prethodne 2 utakmice? Za prethodne 2 jesam, ali za ono protiv Chelsea apsolutno nisam. Složio se dosta toga što je rekao Enes. Neke stvari su nam se apsolutno poklopile, normalno popravila se igra. Za razliku od što smo pružali tokom cijelog novembra i polovine decembra, mi smo napredovali mnogo u samoj igri. Rezultat protiv Chelsea od 3-1, fantastičan, dobar, mislim, i igra je bila na terenu odlična, ali možda treba uzeti obzir i Chelsea koji nije bio briljantan tog dana. Teška pobjeda protiv Brightona, golmana Kazeta koji je ušao sa klupe i vjerovatno da nije ušao bilo bi mučenje do 90. minute, ko zna kako bi se vršilo. Nemojte se varati, Brighton je jedna odlična premijerligaška ekipa koja može svaku pobjedu u igri. West Bromwich je već druga stvar, West Bromwich je po mom mišljenju drugoligaš od naredne sezone, ali rezultat od 4-0 je zaista fantastičan i tu ne treba kritikovati, jednostavno odigrali su najbolju utakmicu u ovoj sezoni, najbolju utakmicu za njih 2 godine sigurno. Ali treba biti čvrsto na zemlji, ja sam i dalje protiv trenera, mislim da nije dorastao ovom zadatku, ostajem pri tom mišljenju još dugo sigurno i nadam se da evo,
imamo taj Crystal Palace kući, imamo Newcastle kući u ligi, pa idemo Southampton, imamo Manchester, pa idemo, čini mi se, Wolverhamptonu, tako da dosta toga će odgovoriti i na mnoga pitanja će odgovoriti u naredne 4 utakmice koje imamo. Nakon svega, nije lako smo želi s NS-om u Premier Ligi dobiti 3 utakmice za redom, bez obzira koji je period, ali je mnogo teško dobiti na Boxing Day 3 utakmice za redom. A mi smo to uspjeli i to treba poštovati svakako da sam zadovoljan. Evo Damire, da to ma pitam. Hajde, svi smo imali neke kritike za Artetu, naravno ja ovdje na nekoliko emisija smo mi to analizirali od njegovih izjava, do nekih njegovih odluka na terenu, ali evo u posljednje 3 utakmice u ligi stvarno mora se priznati da odluke koje je donio im pokazuje i petlju i pobijedio je možda na najbolji način za nas, jer je aktivirao neke igrače za koje smo ga molili mjesecima da ih aktivira, da tog Smith Rowe pokaže na terenu. Martinelli je bio logičan postupak, ali opet taj Smith Rowe, eto, ajmo njega da istaknemo, je opcija koju uopće nije morao da poteže. Imao je Williana, imao je Pepea, imao je opcija, mogao je on to da iskombinuje na neki način da Smith Rowe ne igra, je li tako? Ali on je opet taj potez povukao sam, napravio određen, Pablo Mari je igrao. Znači, čovjek je pokazao stvarno određeno znanje i poznavanje svog tima. To moramo mi kao laici koji gledamo sa strane, lako je nama suditi na osnovu nekih klipova, highlighta, nekih naših želja, ali čovjek očito da ima dobar vid kvaliteta svojih igrača. Znači, on ima očito dobar pregled nivoa, ko je na kojem nivou i on na osnovu toga rasuđuje. Tako da ja to ne vidim. Ja znam da ti gajiš animozite prema njemu jednostavno jer je bio možda previše tvrdoglav na početku, jeste on premlad, nije dokazan trener, ali u zadnje 3 utakmice koji bi ti potez donio, mislim, lako je sad pričati, ostvario je 3 pobjede, da je izgubio ove 3 utakmice, mi bi isto govorili svi, ali vjerojatno ne bi ni bio trener više da izgubio ove sve 3 utakmice. Ali sad kad je pobjedio, način na koji je pobjedio, ja ne vidim stvarno koju odluku on mogao još donijeti, osim nekih finesa, jel? Da se mi kao navijači ne slažemo sa tim. Evo, pomozi mi reći. Ne mora sad biti specifičan, ali nešto konkretno da ti zasmetalo. Najviše zamjerim Arteti što je bio tvrdoglav i što je se loše odnosio prema igračima. Po mom mišljenju od prvog dana ove polosezone smo možemo tako izraziti. Logičan potez Emil Smith Rowe, zato što je on jedini igrač koji je prijavljen u Arsenalu da može igrati u poziciji 10. Jedini igrač, znači nemamo drugog igrača na toj poziciji, ne postoji u timu. Dimok to nije. Willian to ne može biti. Recite mi samo jednog igrača koji može da igra na toj poziciji u ovom Arsenalu. Smith Rowe je odigrao kontrakt. Može Maitland-Niles. on može da mijenja sve i on može može i braniti, može sve. No. On je 4. opcija na svakoj poziciji. Sad kad se Messi proda, on će biti 3. golman. Ja bih zaista bih volio da Emil Smith Rowe ostane u ekipi i da ostane da igra. Ali mi moramo potražiti čovjeka na toj poziciji iz čistog razloga jer ovaj momak ima 20 godina i on ne može igrati u kontinuitetu 10 utakmica dobro. I znači možda je odigrao 3 utakmice dobro, možda će odigrati 4. i 5. i onda će ga stati. I sad će ga možda, i to će trajati 3, 4, 5, 6, 10 utakmica i opet ćemo se pogubiti. Jer igra Arsenala zavisi od tog veznog igrača, od te 10. Sve ono što smo pokušavali od početka sezone i igranje preko bokova na razne centra šuteve, nismo imali ideje kroz sredinu i nismo pravili nikakve rezultate, bilo je užasno. I onda se pojavio jednostavno taj čovjek koji se malo više razumije sa svakom, sa Martinellijem protiv Chelsea gdje se odigrao fantastično. Mislim, nisu oni dobili neku ni visoku ocjenu, ja mislim, protiv Chelsea, ali i već utakmicu poslije toga se pokazalo kao puni pogodak igrati sa ta 3 čovjeka. Dobro, sad možda Martinelli i Aubameyangova zamjena, ne znam. Ja se u svakom slučaju odlučio za Aubameyanga, jest da je Martinelli i mladan utakmica, ali po mom mišljenju kapiten mora da igra za Arsenal u svim utakmicama. Ja ne bi se usudio ostaviti ga na klubu. Mi tu podržavam Arteta. Sad kad se već nabrao neke pojedince, odmah da nekako izokolišimo tu priču, mene se
po tvom mišljenju, mislim, Arteta je postavio neki kostur, ali po tvom mišljenju koji igrač je po tvom mišljenju najviše briljirao u ove 3 utakmice? Koji je bio ključan za naše pobjede na terenu? Izdvojio bi dvojicu posebno. U posljednje 2 utakmice protiv VBA i Brightona to su bili Tierney i Saka po meni. Saka je bio u stvari u sve 3 utakmice, pa i prije toga naš ključni igrač, jedini koji je mogao da pravi razliku u protivničkoj trećini, onaj koji donosi fantastične odluke kad dođe ispred nekog braniča, kad treba da odluči da li da doda, da li da šutira. On je neko ko ima taj istančan, već osjećaj za donošenje opasnosti u protivnički 16-tirac, što nama nedostaje. A Tierney s druge strane mi je napokon pokazao ono što sam očekivao dugo vremena od njega, je da je on bek koji samo gleda prema naprijed. Ne znam jeste li gledali, bila je njegova kompilacija, ima sigurno još uvijek na YouTube, meča protiv VBA. Znači, momak je igrao samo prema naprijed. Nije dodao ni jednu skoro loptu u stranu, nije dodao ni jednu loptu nazad. On kad je primio loptu, izvinjavam se, samo je trčao naprijed. I samo je išao, gledao kako će se vladati protivnika, kako će gleda gdje su napadači, gleda kako da centrira, gleda kako da prođe. Neko je rekao pametno, to jutro je Celtic izgubio od Rangersa, to je bila isto derbi tog dana. Vodio 1-0, izgubili su, ja mislim, 2-1 na kraju. I tu je možda bilo dodatna motivacija da se taj dan on dokaže i da se isprazni nekako, i stvarno je bio fenomenalan. Tako da on mi je stvarno upao u oči. On i Saka i ako moram još dodati trećeg, mislim da je Mari fantastična dodatak našoj odbrani, jer je donio puno smirenosti i pametne igre i pametnog pozicioniranja nazad, što nas je smirilo i dalo nam je onda za dobrobit toga, dobili smo puno više boljeg temelja za napadanje. Tako da Tierney, Saka i Mari bi njih stvojio kao jedan fin kostur. Hare, imaš ti više ili imaš jednog? Pa ja imam jednog. Mislim da je Smith Rowe bio zadnja puzla u slici koja je bila potrebna da se sve to fino posloži, da Tierney krene naprijed, da Saka bolje igra, da Martinelli isto bude kreativniji i konkretniji. Cijeli sistem, cijeli 11 igrača su nekako postali za jednu dozu bolji, kako je Arteta stavio Smith Rowe u tu poziciju desetke. Jer nekako, mislim, ne možemo nikad, mislim, možemo mi odvajati igrače, ali opet se gleda na kraju tim kao cijelina. I mislim da je Smith Rowe pridodao tu najviše nego, mislim, on je sam pridodao i ostalima da budu bolji. I samo bi se htio osvrnuti na ono što si rekao, kao da je Arteta napravio neke izmjene, mislim, znaš, kad ti hoćeš da ubaciš USB u računar, pa jednu stranu ubaciš, pa neće, pa onda okreneš, pa onda uđe, znaš. Tako ti Arteta, ima opciju ili da Vilijana stavi, ili da Saku stavi, ili ovog, ili znači, ako ovo ne radi, ubaci mi ovog i to je to. Ne znam sad koliko se može dati Arteti pohvale za nešto što je on samo zamijenio, nemam puno tu opcija. Ali eto, proradilo mu je i haj, to je to. To možemo reći. Dobro, mislim, momka koji nije imao, ne znam, 5-6 nastupa za nas baciti protiv Chelsea u derbiju, mislim, mora se reći... Smith-Rowe se mogao nikog drugog staviti. Pa mogao je skombinovati nešto, neke gluposti, Lacazette na 10, mogao je nešto petljati. Pa petljao je dosta cijele sezone, dao je Vilijanu 13 šansi za redom s jednim šutom okvir gola, mislim, govorimo o istom treneru koji je bio toliko tvrdoglav za neke igrače i ja mislim da mu je došlo iz repa u glavu, eto što bi rekli, od Damire, ti mi reci samo tvoj ključnog igrača ili igrače. Apsolutno bi se složio sa Harisom. Emil Smith Rowe je najključniji igrač u ovom sastavu. Jednostavno, da nije bilo, zato što je čovjek se pojavio na poziciji 10, mi smo trebali tog čovjeka. Najviše smo tu igrača trebali.
Da on nije bio tu, ni Saka ne bi došao do izražaja. Možda ni Tierney sa svojim prodorima po lijevoj strani, koji je fantastičan od početka sezone. Ali, po mom mišljenju, definitivno nema svoj problem. A kakav je luđak onaj Tierney? Jeste primijetili da on se zagrijava, igra u kratkim rukavima i šorcu po snijegu od pola metra? Meni, ako ništa to me kupilo za argument da on bude budući kapiten kluba. A jel znaš koji je to igrač još radi u Arsenalu? Ne tako davno je. Da nije Hleb. Hleb on odrastao u hladnoći, ali pa zato. Ja. Pa ne znam, Ja znam Aršavin možda. Znam da je Aršavin kape nosio, tako da nisi ti Rusi otporni na zimu. Ko je? Mathieu Flamini. Flamini? Čuj, ne bi nikad rekao. Flamini je stvarno borac igrač bio, ali eto, ako ništa, nema od toga na kraju krajeva ništa, jer mi kao i navijači nemamo ništa od toga da on igra u kratkim rukavama ako nema pojma. On je pored toga jako dobar igrač i uzoran je profesionalac, koliko sam mogao da čitam neke tekstove o njemu, on je apsolutno skroman fudbaler na svaki mogući način, nema na njemu Louis Vuitton, Gucci, robe, marke, nego čovjek je fudbaler, 100% fudbaler, tako da ja njega cijenim u toj perspektivi nekog mentaliteta, a kao ključni igrač u ovom nizu pobjeda, mislim da je Saka je sam, iako je Smith Rowe nevjerovatno vezao pasove protiv Brightona, si gledali su utakmicu, bilo je nekoliko prilika, opet na kraju Saka majstorijom svojom napravio gol. Znači, bukvalno krenuo igrača, izvukao loptu 40 metara, vratio. Dobro, Lacazette imao posao da završi i on je u formi i njega ne smijemo da zaboravimo. Malo ga slabo spominjemo, jer naravno, mislim, u poređenju s tim igračima, on je plaćen i neke pare, on je neka klasa, od njega se očekuje nešto, ali on je bio toliko pao da on nama sad dođe kao pojačanje, bukvalno, kako on sada igra. I mislim da on sad ključan igrač i u sljedećim utakmicama da mi njega ne smijemo izbacivati ni pošto. Znaš kako je Wenger prije govorio, kao koga ćete dovesti, ne znam, na ljeto ili na zimu, pa kaže ovi igrači koji će se oporaviti, to će nam biti pojačanje. Tako uvijek govorio. Feels like a new signing, to je uvijek bilo, jest. A imalo ih je pregrešt. Kad smo sad kod signinga, tu smo svi uključeni i kao navijači svih fudbalskih klubova, turbulentno vrijeme, COVID pandemija, možda malo previše očekujemo, mislim da je bilo što za očekivati sada poprilično puno u smislu full transfera, neke posudbe su opcija. Što se do sad desilo, možemo rezimirati, Kolašinac napustio klub posudbom u Schalke, Kolašinac, mišljenje spodijeljene na forumu i ovako o njemu kao igraču, ali mislim da je što se tiče odnosa sa klubom bio jako profesionalan u svakom trenutku i mislim da je ispoštovao i klub i svoju karijeru ovom odlukom. Jedna interesantna tema koju ćemo sad dohvatiti, William Saliba je sad potpisao pola godine posudbe OGC Nica u francuskoj prvoj ligi, već imao debi jučer. Sokratis kažu da je izlaznim vratima. Genoa, jel? Genoa ili Turska nešto. Genoa, Ozil, Saga, tu imamo specijalistu Damira da nam to obradi. I pored toga svega, da li imamo i Artetine izjave i naše neke želje i realistične posudbe ili planove koje mi možemo ostvariti. Evo da krenemo redom. Šta misliš ti, Enese, o trenutno poslovanju ovih prvih 7 dana, ovim posudbama i to kako se dopada plan Artetin, da li si pratio nešto dalje, njegove izjave i slično? Ja sam pratio s njegove izjave, ne znam da li se samo radi o njegovom planu, nadam se da nije, jer to ne bi tako trebalo ni da bude. Plan kluba, pardon. Postoji navodno jedna pozicija u klubu koja bi trebalo da bude i njegov šef i neko ko odlučuje o tome šta njegove želje, da li da se ispuni ili ne, što do sad nije bio slučaj, kao što smo vidjeli, završili smo sa Willianom i ostalom ekipom. Što sam vidio do sada u proteklih par dana, meni se sviđa što smo riješili, izgleda i Sokratisa, što smo riješili Seada Kolašinca. Ozil bi bio jedan veliki plus za sve strane, sigurno. Kolašinac ispao jako fair sa opraštanjem dijela plate, koji nama puno znači i njemu donosi izlaznu kartu da napokon počne da igra redovno.
I taj dio sam jako zadovoljan što rješavao, jer ja mislim da je to temelj da prvo malo trimamo našu ekipu koja je prenapuhana sa previše fudbalera koji ne dobijaju minutaž, koji imaju prevelike plate. Prvo trimanje, pa onda nadodavanje onoga što nam je potrebno. Sad za sad ne vidim tu većih kikseva, osim nečega što se javilo danas i jučer, a to je da, što se tiče odlazaka, a to je da je navodno Balogun na izlaznim vratima, to je vijest koju nisam imalo dobro primio i opet jedan debakl klubski, kao što je slično što smo uradili za golmana i za određene druge pozicije. Ako uspijemo izgubiti ovako mladog dragulja, golgetera, koji je očito ima nešto u sebi, tu će biti stvarno vrijedno pojedini otkaza, jer on u ovom trenutku vrijedi sigurno 15 miliona. Ako potpiše novi ugovor pa i ode na neku dobru posudbu, vrijedio bi duplo više za godinu, dvije. Još ono što sam pisao na forumu, po meni on savršen, dolazi iz akademije na savršenu poziciju gdje može imati potencijal da uđe u naš prvi sastav kao prva devetka u naredne 2 godine, jer ako sam u pravu, i Nketiah i Lacazette imaju 18 mjeseci, godinu i pol dana još ugovora. Ne vjerujem, možda čak ni jedan od njih da ostaje kod nas. Ali evo vidjet ćemo. Tako da nadam se da ovo za Baloguna nije tačno, jer ako jeste, to možemo pripisati opet standardnoj ekipi, Edu i sličnjima za takav kiks. Što se tiče dolazaka, Ajde izvini da ostanemo na Balogunu, da obradimo njega konkretno na Harise. Mislim, mene se sve ispričao, znači, pored toga ima jedna finesa, jel da je agent Balogunov, isti agent koji je agent Sake, Nelsona i Nketiaha, koji je direktna konkurencija tom istom Balogunu. Mislim, jel, s tim da, čitajući malo ovih dana i o Balogunu, govori se da je par godina unazad Balogun uopće nije bio cijenjen na nekom nivou nogometnog talenta kao što su bili Saka, Nelson, nego da je momak jednostavno malo kasnije procvat doživio. Mislim, mi dalje govorimo o igraču koji ima 19 godina, to su nikakve godine. Mislim da je Saka vanzemaljac koji je sa ni nepunih 18 već bio afirmisan fudbaler. Pa da si ti sad u njihovoj poziciji, koju bi ti odluku donio? Šta ti misliš o svemu tome? Je li to veliki gubitak za nas? Da li se to da spasti? Jer Teta je izjavio da su kao svi zainteresovani za to, da agent nije. Da, ja sam to čuo, da je klub bio za da on ostane i Balogun je za da ostane, međutim agent se nešto predomišlja, sad on je rekao kao nije rekao da ne želi, već kao da su još u nekim pregovorima sa agentom, znači nije se još agent odlučio da li želi ili ne želi prihvatiti tu ponudu. Ja se nadam da hoće. Malo je teško sad kod nas jer velika konkurencija na toj poziciji, sigurno će jedan otići, sad ko ne znam, da li Balogun, Nketiah ili Lacazette, ali jedan od njih će sigurno otići jer žele svi minutažu. Sad kad gledamo Baloguna kao igrača, on je ništa bolji bio nego Nketiah, jer kao što si rekao da on je doživio kasni procvat, ajde recimo pod navodnicima jer je on opet 19 godina, ali recimo Nketiah je imao čak bolje statistike i to u ranijim godinama. Tako da on i Nketiah su u suštini imaju za prvi tim u tim godinama iste statistike po golovima i minutaži. Sjećate se kako je Nketiah kad je tek došao, tek je ušao sa klupe, odmah je zabio gol i maltene isto kao Balogun ovo sve što se dešava. Tako da ja volio da Balogun ostane, da se ne desi opet neki gnabri u budućnosti. Damire, mislim, ti pratiš i transfer window kompletan. Šta misliš, da li su izjave ili Ornsteina koji izvještava o Arsenalu da je kao neki strani klub dao ponudu za Baloguna, da li su to neke igre upravo tog agenta koji je kao nesiguran da ide dalje, da li su to više neke igre da Arsenal pojača ponudu ili su to stvarno već opcije koje Balogun ima na stolu, koji za čak 15 klubova nudi za njega. Mislim, što ti misliš generalno o Balogunu i ovo sad sagi, već transfer sagi? Mislim da upravo to,
po mom mišljenju nema tu istine da ima neke ponude. Možda ima čak neke ponude, ali nisu dovoljno dobre za odnos na Arsenal. Agent pokušava izvući nešto više za tog igrača, po mom mišljenju mi bi trebali da se riješimo, da pokušamo prodati Eddie Nketiah. I da ostanemo sa Lacazettom i Balogunom, ali da pokušamo prodati Eddie Nketiah, ono pod hitno isforsira taj transfer već u januaru sada. Jer jednostavno taj čovjek, ja ga ne vidim u Arsenalu, to za mene nije igrač za Arsenala, jednostavno. A Balogun mi izgleda kao ono što sam ja bar vidio u nekoliko utakmica, nisam gledao Under 23, nema pojma, ali izgleda mi zaista moćno u 16-tercu. Lacazette je strašan, fantastičan igrač, ako ima dobre lopte, ako ima iza sebe vezni red, on će to realizirati, završiti, ako je u formi pogotovo. I mislim da može dobivati priliku u manje bitnim utakmicama po 20 minuta, što bi za njega dosta toga značilo. A imaš ti sada ugovore gdje agent može potpisati, Balogun će ostati, potpisat će ugovor na 4 godine, ali po sezoni on mora da igra 7 utakmica, čini mi se, da je to minimum. I možda i to traži od Arteta. On mora da igra 7 utakmica, evo sad je pol sezona, znači 3 ili 4, ne znam kako to funkcioniše već, ali imaju ti ugovori gdje igrač mora. Nešto slično je potpisao za Juventus kad je radio. Da mora igrati 7 utakmica u prvenstvu. To je ono kao, ako ne odigra 7 utakmica, mora im isplatiti određen dodatni iznos. Da. To nije malo, što je mnogo visok. Mm-hmm. Ja mislim da je konsenzus među navijačima, ali među ovim followerima Arsenala i ovim novinarima koji prate, da će najprije od sve trojice otići Lacazette, jeli? Na ljeto, zato što će on već imati 31 godinu, kao ne vjeruje se da ga ima Arteta u svom dugoročnom planu, tako da vjerujem da će Nketiah ili Balogun njih dvojice sigurno biti dio dugoročnih planova Arsenala. Ja sam sigurno na strani Damira, više vidim Baloguna tu, iako je mnogo manji uzorak utakmica koji sam vidio od Baloguna, većinom su to bili Rapid Wien, jeli, ne znam koji klubovi Liga Evrope, nije imao neki Dundalk baš i eto rekao i Arteta izjavio da je fit za sutra, ne sutra, za vikend, tako da možda ga vidimo i protiv Newcastle. Tako da desit će se velika promjena u napadu, šta će to biti? Mislim da se sada konkretno najbolje što bi se moglo desiti je da produžimo Baloguna, da imamo barem jednog igrača dugoročno, jer rekao je Enes da su ova dvojica na 1,5 godinu, tako da njih dvojica već mogu na ljeto koketirati i baš uslovljavati klub. Znači ako ne budemo imali Baloguna i budemo imali 2 napadača, samo s godinu dana ugovora, neki će agent dobro da hajruje tu od ove dvojice što predstavljaju Lacazette ili Nketiah, ako ostanu. Znači, po mom mišljenju idealan scenarij da imamo Baloguna dugoročno, ova dvojica ko ostane. Tako da nema. Prelazimo na Salibu, jel? Evo, Harse, da tebi damo da otvoriš. William Saliba otišao je nakon pola godine jako komplikovanih. Mnogi navijači su podijeljenog mišljenja kakav je tretman dobio čovjek kad je stigao. Mnoge su stvari kao iza kulisa isplivale da je on je izgubio i majku, imao je neke naporne povrede koje su ga dugo vremena odvojili od kluba, to su kao plusevi, zašto Arteta ga nije uključio u tim, ali mnogi ga kritikuju što ga nije uključio barem u Ligi Evrope u skvad, da barem igra malo, on je nikako igrao samo za U23 par puta, evo otišao u Nicu, odmah je odigrao jednu utakmicu i to bio je najbolji ocjenjen igrač. Pa evo, što ti misliš o ovom potezu sada? Pa mislim da je Saliba ipak tinejdžer i ti kad izgubiš roditelje, mislim oba roditelja u takvom periodu, da će imati 100% utjecaja i na tebe i na igru i psihološki i sve. Tako da ne znam koliko možemo reći da je on mogao igrati. Možda nije ni bio toliko ni psihički spreman ni koncentrisan na igru, što je jako razumljivo. Ali svakako pozitivan potez što je otišao na posudbu gdje može sad malo da se osvježi, da krene ponovo iz početka. Ono što je rekao trener Nice nakon utakmice, rekao da je zadovoljan sa njim, da jedva čeka da vidi šta će dalje biti. Dosta pozitivno mišljenje o njemu. Nadamo se što više da utakmicu odigra bez povrede naravno i da dođe na predsezonu sa potpuno drugim stavom i stabilnim
sa stabilnijom psihom i iskusnijim igračem nego što smo ga posudili od prije par dana. Da. Enese? Pa eto, sviđa mi se to što je ova posudba with no option to buy, znači definitivno imamo namjere da ga zadržimo i očito se tu radi o nekim sastojcima u njegovoj igri i kao što je rekao Hars, u njegovoj psihikoj u ovom trenutku nisu dovoljne da bi on mogao nastupati kod nas na najvišem nivou. Jel? Ipak, eto, već rečeno, ali stvarno do 18 godina izgubiti oba roditelja u tako kratkom periodu u stranoj zemlji gdje ne znaš nikoga, gdje ne znaš pričati jezik, je velika stvar. Jesu oni profesionalci na najvišem nivou sa velikim ugovorima i platama, ali opet čovjek je čovjek. I vjerovatno je došlo tu do određenih nekompatibilnosti i moralo se otići na opciju, na najbolju opciju stvari, da se on vrati u Francusku, gdje zna ljude, gdje poznaje jezik, gdje ima i svoju rodbinu i da tu podigne svoj nivo igre i vrati se opet dogodnije nazad puno jači. Damire, ti si bio jedan od zagovornika da je Saliba trebao igrati više u klubu i bilo je informacije i vijesti, sad ja ne znam koliko je to potvrđeno, čak je bilo i komentara Salibe na Guenduzijeve objave kao da je meni pobjeći iz ovog zatvora. Mislim, to je bilo nešto humoristično između njih, neka komunikacija, ali dosta navijača se pribojavalo da je tretman Salibe u ovih pola godine bio toliko loš da on čak možda mogao i da pomisli da napusti klub. Apsolutno, znači da bude full transfer. Pa koje je tvoje viđenje ovih pola godine Salibe u Arsenalu i za budućnost? Bez obzira što mu se desilo u privatnom životu, pa svojim profesionalcima i psihologima i sve doktore oko sebe, ako bude bilo potrebe u vezi toga, bez obzira što je izgubio ta dva roditelja, Evo, odigrao je za Nicu odmah prvi dan, jel? Nije mu trebao psiholog, jel? Tako da... Tu apsolutno krivim trenera. Jer drugi najplaćeniji štoper u timu, mislim, poslije Mustafi, ako ne griješi. Dobro, još pola godine, arrivederci. Mustafi odlazi. Morao je da dobije priliku u Arsenalu, bez obzira na sve. Bar da igra te Liga Evropa utakmice i da igra u kupu neke utakmice, da vidimo što može čovjek. Jer zašto si ga platio toliki novac? Na kraju krajeva platio ga Emery. Možda i Arteta i tu nešto kalkuliše kao ti si pojačanje Emery, a nisi moje pojačanje, što ja znam, ja vidim u svom sastavu svoja pojačanja, tipo... Misliš da neka sujeta radila? Može se desiti vašte, ja jednostavno, meni je žao što taj momak nije dobio priliku Arsenala da mi vidimo šta on može. Obzirom kako smo imali nazad, kad se sjetim Skilačija, Saliba je za mene Sergio Ramos. Sjetim Skilačija. Ali evo, sad je na posudbi u Nici, 6 mjeseci, to je sigurno može biti dobro za njega, lično za njega prije svega, može dobro biti i za Arsenal, pa ćemo vidjeti sljedeće sezone šta će se desiti, da li će ga vratiti, ili će ipak odlučiti, evo obzirom da sad ima i stopere, vjerovatno na koje je više računa na Holdinga, koji je se ispostavio kao pouzdan stoper nazad i Gabriela Marija već može odlučivati iz utakmice kog mogao biti bolji za određenog protivnika, što ja znam u tom smislu. I možda ga čak i prodam na kraj sezone. Ja mislim, to jest nadam se iskreno, da je pošto njegove izjave su bile nagete na tu stranu, da on apsolutno računa na Salibu sljedeće sezone, jer bi on bio idealan, eto, kad ima štopera od 19 godina koji je 35 miliona, da će on bude četvrta opcija neka, jel? Bolje nego da imamo... Eto, Gabriel, Holding i Mari, jel, ako ostanu zdravi, definitivno njih mislim da će biti top 3 i on nek bude četvrti tu, ja ne vidim nikakav problem. Kad su mogli Mustafi imati kao nekad drugu, jel, pa sad je pao na 5. opciju, mislim da je Saliba apsolutno opravdao dovoljno, se pokazuje u toj francuskoj ligi da možemo računati na njega, da nemamo neke, mislim da je Chambers odsvirao svoje, ne znam tu šta će biti, mislim da je preče da njega prodamo, jel, on je imao već 5 godina nekih posudbi i svega, on je dostigao svoj nivo, a Saliba je već investicija koju dugo mi, ne znam, svi kad imali na poziciji štopera, jesmo Mustafija naravno, ali to je kiks stoljeća,
a pored toga na poziciji štopera mi rijetko kupujemo igrača, tako da mislim da nadam se da će klub računati na njega, mislim da će on biti puno bolji igrač nego što mislimo, jel? Ako ne mislimo već, tako da samo moramo ostati crpljeni. A šta ćemo sa Mavropanos? Mavropanos ide, to govore najvjerovatnije. Joj, šta imamo štopira, čovječ. Imamo 9 štopira, me čini. Imamo bar 10 igrača koji bi se trebalo riješiti u ovom prijelaznom roku. Dobro, u januaru teško da... Dobro, to je teško istina, ali i za igrače, a i za klub, na primjer. Evo, Kovašinac je već što Šalke. Sokratis najvjerovatnije i Genova ili Fenerbahče. Po mom mišljenju, Willock više nema mjesta u Arsenalu, bez obzira da li se on nekome sviđa ili ne. Willock nije klasa za Arsenal, bez obzira što je to dijete Arsenala na kraju krajeva. Nelson mora da napusti Arsenal jednostavno. On neće imati mjesta, neće imati prostora, on mora da ode na neku posudbu i na kraju krajeva vidjet ćemo šta će biti, nadam se da je prodat uskoro po mom mišljenju. Znate da smo dobili štopera? Da. Dobili smo Rekika. Polažu velike nade u njega, ja mislim da je on 99 ili 2001. godine. 2001. Isto ko Saliba. Vratili smo i ovoga Bolusa sa pozajmice i nakon samo 6 mjeseci odigrali neki 11 utakmica, obzirom smo prodali Kovašinca, mora biti neka zamjena za Tiernija, to je bilo pitanje odmah. Yes. Ja znam zamjenu za Tiernija, hoćeš da pogađaš 3 slova, A, M, N, Ainsley, Maitland, Niles, čovjek je zamjena za sve, mislim da je dobro, mislim da može poslušiti, jel, generalno, šta? Jedini čovjek koji se ne bi odrekao od ovih zvezdica Arsenala ili iz škole. Hajde da se mi vratimo na naš kolosijek, taman da tebe ostavim na podijumu, Mesut Ozil. Čovjek koji je ispada i veći od fudbala postao. Mislim da se o njemu nikad nije ovoliko pričao, nikad igrao sve vrijeme. Sad je čovjek neizbježna tema u svim forumima Arsenala, svim objavama, svim Twitterima, Redditu, ne znam. Pa evo Damire, čemu se ti nadaš za Ozila do kraja ovog mjeseca? Ja ću prvo reći da sam veliki fan Ozila kako je igrao za Werder i onda sam ga pratio, dosta sam ga pratio u Realu, zaista sviđao mi se nevjerojatno. I onda taj 2. septembar kada je Wenger potpisao, bio sam neopisivo sretan. Meni je samo žao što se ovako završava. Istina je da je Ozil završio svoju priču u Arsenalu, već je gotovo to. Ali žao mi što je moralo ovako da se završi. Jednostavno što je morao da ostane van tima, on je njega mogao da prijavi, mogao da traži njegovu pomoć u određenim situacijama, da mu pruži priliku, ne mora on igrati standardno, ali evo, ostavio ga je van tima i onda je sve to sve više komplikovalo. Kad nije išlo, mediji su vršili pritisak na Artetu, staviti igrač na toj poziciji, ostavio si najboljeg i najskupljeg igrača kojeg imaš na toj poziciji van tima i normalno da se tu dizale tenzije. Ja mislim da se to brzo riješiti. Ne su to zbog trebalo postati novi igrač Fenerbahčeja i tu spominje kad cifra 5 miliona, mislim opet dobar novac sa 32 godine na 3,5 godine ugovora, do 35 će da igra. A godinu dana bukvalno neaktivan igrač, maltene. Godinu dana neaktivan igrač, a tu se nešto spominjao Juventus gdje ima malo neke priče. Ne nešto pretjerano, ali ima neke priče i što se meni, na primjer, nije sviđao, nisam volio da ide za tu Ameriku, ne shvatam ozbiljno taj fudbal, mislim, mnogo mi je ljepše gledati Tursku ligu i pratiti još uvijek i uživati nekim njegovim potezima gdje još može sigurno pružiti mnogo toga. Meni je žao, zaista mi je žao što se ovako završava, ali njegova priča o Arsenalu je gotova. Da. S tim da eto vidiš tih 5 miliona što sam napisao kod tu platu, mislim i dalje je Ozil je više brand nego išta, jel, trenutno, tako da on vrlo lako može opravdati tu neku platu, nije to Rekik, nije to Saliba, to je čovjek koji je hodajući marketing, billboard, samo stavi na njega, on će prodati dresova dovoljno da isplati sam sebe, jel, na kraju krajeva. Eto, Enese, kako ti vidiš Ozilov legacy, jel, u klubu, nasljeđe, ako on ode sada u januaru, kako ti vidiš sliku njegove karijere kod nas? Ne kao legendu, nedokazani talent, on je morao puno više da pruži ovom klubu, hajdemo reći sad u ovom periodu prije 2 godine dok je igrao. Mi smo vrlo lagano je zaboraviti sve loše partije koje je on pružao, vrlo lagano je zaboraviti sve treninge kojima nije prisustvovao, sve povrede koje je fejkovao najvjerovatnije, sve moguće gostujući utakmice na kojima nije se pojavljivao, a i koji se pojavljivao, a nije bio nikakav na terenu,
samo viđam ovih dana kompilacije njegove najbolje asistencija i golova koje je davo. Tako da ne treba zamazivati oči, nije on više ni sjena onog lika koji je bio i ako bi igdje bili strogi, ne bi bio strog prema Salibi, ali bi bio jako strog prema Ozlu, što je obrnuto od mnogih stavova, ali pružio bi radije priliku nekom mladiću da se dokaže negdje u posudbi, a Ozla stvarno vrijeme je da mu se pokažu vrata vani da ide, jer mi kao klub moramo da napredujemo. Sve što više on ne igra, to postaje nam veći problem, veći pritisak. Potpuno podržavam Artetu, prvo što ga izbacio iz ekipe nakon što je imao priliku da se dokaže, a drugo podržavam Artetinu priliku što ga nije vratio u ekipu, jer je tu pokazao leadership i pokazuje da se radi o menadžeru koji zna svoje stvari da radi. Ja možeš da vjeruješ da ga je Arteta zbog kvalitete izbacio iz ekipe? Neću odlazim u to koja je konačna odluka. Naravno, mi znamo njegove izjavi koje je dao vezano za tretman Kineza prema određenim nacionalnim skupinama koje žive tamo. To je donijelo određene probleme i za Arsenal i za njega lično. Ali vjerujem da postoje mnogi igrački, odnosno fudbalski razlog zbog kojeg je on izuzet. Znam također da seniorski igrači unutar kluba nemaju nikakav odnos sa njim, žele isto da ode iz ekipe. Ima određenu grupicu mladića koji se uzdaju u njega, odnosno koji vidi u njemu još uvijek nekog idola, ali na sve strane sam čitao da jednostavno većina više nema sa njim gotovo nikakav kontakt. I da je on tu samo neki minus i negativni aspekt u slačionici. Samo da se vratimo nazad 5-6 godina. 2014-15 bio proglašen za najboljeg igrača Njemačke. Godinu dana nakon toga izbačen je zbog fotografije s Erdogana. Arteta je kleo se praktički u njega kad je došao i bio zadovoljan sa njim i samo nakon izjave one protiv decembru kad je već se diva ta prašina protiv Kiniza, sve to na kraju ispala neka politika. Meni je žao što je to tako bilo. Zbog toga mi je žao što Ozil mora otići na ovaj način. Nadam se da će otići u Tursku gdje neće biti te priče, gdje ne pije vodu taj kineski novac. A Arsenal i cijela engleska Premier Liga zavisi dosta od tih kineskih investitora prije svega. Ja se ne bih složio da je zbog kvaliteta Mesut Ozil izbačen iz tima. Upitno je danas šta predstavlja kvaliteti u ovom malo modernijem nogometu. On je jednostavna stvar i kvalitete i vrijednosti koje očito Arteta traži u igračima. On ih nema. Neradnik možda. On ih nema, jednostavno. To je očito, svi mi to znamo, to se nije desilo da je on prestao raditi sa dolaskom Arteti, on ne radi zadnjih 4-5 godina. U stvari znam otkad on ne radi otkad je potpisao novi ugovor. To je isto jedna od činjenica. Možemo mi špekulisati šta su stvarni razlogi, šta nisu. Naravno, ne možemo nikad znati potpunu istinu, isto kao što ne možemo znati ni za Salibu do kraja šta se tačno tu dešava. Ono što ja kao navijač vidim i što je meni važno je da klub se riješi nečega što očito izgleda kao teret. I s tog razloga mi je drago. A i njemu će biti bolje. Složio bi se apsolutno. Arsenal se mora riješiti Ozila u ovom prijelaznom roku i to će tako biti. Biće sigurno, evo. Ja znam da će to desiti. Fenerbahče mora potpisati taj ugovor sa Fenerbahčom do kraja januarskog prijelaznog roka i to će se sigurno desiti. Arsenal će plaćati nešto dodatno što mora da plati, s tim će koliko toliko plate. I to će biti dobro za klub, a prije svega bit će dobro i za Ozila. Ozil je inače jedna velika ljudska gromada, obzirom da je humanitarac, da pomaže na razne načine i ljudima djeci koja su bez hrane, koja su bez krova nad glavom i bez obzira. To je sve ono, sad ako pričamo o čovjeku van terena i čovjeku na terenu. Ozil je izbačen iz Arsenala po mom mišljenju zbog stvari van terena i tu mislim da ne treba diskutovati. Možda sad evo da promijenimo temu. Mogu ja samo dodati su kratki osvrt da damo me. Ja. Pa nedavno je Miroslav Klose objavio da on kad je igrao fudbal da njega samo zanimala lopta, nije ga zanimalo
ni šta oblači, ni s kim se slikava, ni kakva mišljenja daje, izjave i tako to. Ali to su stara vremena kada nije bilo socijalne mreže i svega toga. Sada sve to utiče na fudbal kao biznis. Mislim, moramo biti iskreni, fudbal je biznis i tu se vrte velike pare. Tako da ne možemo tako sad gledati kao što je Kloze prije gledao, sam da gleda kako igra. Dosta stvari utiče na fudbal, na igrače, na financije same i ja mislim da je Özil da nije uradio ono što je uradio za objave za Ujgure, da nije platio Gunnersaurusu platu i tako te neke stvari koje su bockale upravo Arsenala da bi makar ušao s klupe u Ligi Evrope, eto, makar to. Ali nekako je s tim nekim svojim iskrenim mišljenjima i humanosti malo sam sebe ukopao u tu poziciju gdje je sada. Sad samo, mislim, nama je svejedno ako on ode, a mi i dalje plaćamo njegovu 350.000 funti sedmičnu platu. Sad ne znam koliko je to otišlo ili koliko mi dalje plaćamo ili ne plaćamo. Ne znam, Damire, znaš ti tačno? A trebalo bi da plati, mislim, 4 miliona do kraja. Znači, ne znam plata i dalje je na nama. Pola, ja mislim da će plaćati. Pola plati. Pa hajde koliko I opet je rasterešeno koliko toliko. Mislim da će to biti nije, pare, mislim, što Enes, da zaključim to za Enesovo, pare nisu toliko ni bitne, jel, koliko je ta čitava kompletna priča da se zaokruži, to je da je zaključak te priče je više bitan nego neki procenat plate. Mislim da je ovo prvi put do sad u historiji modernog fudbala da je neki igrač baš toliko renomea i kvaliteta bukvalno da nije ni registrovano u tim, naročito sa ovakvom konkurencijom koju ima u klubu. I mislim da je to stvarno polarizirajući fudbaler i prema igri na terenu, to je igrač koji ili se shvata ili se ne shvata na način na koji igra i on se ne mijenja ni kroz vrijeme, ni kroz stilove igre, ni kroz taktike, on igra svoju igru i stvarno je bio briljantan igrač za Arsenal u više navrata. Ja lično, moje mišljenje, ja sam više pragmatičnog razmišljanja fudbala i slažem se Enesom. Meni se on, koliko je briljirao, toliko mu se puta je gadio na terenu. Nisam imao stvarno momenata gdje mi kaže, molim te vrace, barem do centra pokri igrača, daj nešto, daj malo znakove života. Ali generalno, kompletna priča oko njega i Artete u posljednjih pola godine stvarno je bila gadna sa obje strane i nije zaslužio, kakav god da je bio, nije zaslužio da se ovako okonča ta priča, ali sada je već došlo do ne point of no return, jel? Sad je već došlo do toga samo da se završi pa kako bilo. Mislim da će vrijeme sve izlijeći, jel, pa će to možda kroz godinu, dvije, samo ćemo se sjećati lijepog s Ozlom, ovo će se zaboraviti, ali imperativ je da on napusti sada klub i da ne bude nikakav argument nijednom novinaru i kritičaru da može reći Arteti, mogu si Ozla ubaciti, ako bude Fenerbahčev nije ga mogu ubaciti. Znači, gotovo je sa njim i ja iskreno mislim da većina navijača želi sreću dalje. Stvarno nije oštetio klub, mislim, on je stvarno bio najbolji igrač kluba tada i zaradio je tu platu, isto kao što je sada Aubameyang zaradio svoju platu. Ako Aubameyang sad za 3 godine ne zabije 10 golova ukupno, ja se njemu ne mogu ljutiti što on dobio te pare, on je zaradio pošteno. Tako da sad kako će se to odigrati dalje, nadamo se da neće ko sa Ozilom, jel? Najveći problem u svojoj ovoj priči je bilo zato što je Ozil bio 50% navijača za Ozila, 50% protiv Ozila. I to je bilo uvijek na vagi i jednostavno odluka gdje je odluka. To je odluka koja je bila, mislim da je tu bilo svega, nije čisto ni politička odluka, ima tu i fudbalskih elemenata, ali eto sve kad se sagleda, nije na veliku štetu kluba, mislim da na veću štetu Ozila. Još kratko imamo vremena da probamo da samo navedemo po vašem mišljenju realističnu neku kupovinu, evo, koga vi vidite da bi mi mogli sada dovesti u klub, da li mislite da će išta biti u januaru, evo, Enese? Postoji par pozicija koje nam definitivno trebaju da bi upotpunili ekipu, ali mislim da smo prije svega moramo djelovati možda malo reaktivno ako ćemo ih dovesti. Po meni je jako hitna izmjena za Lena, drugog golmana da dovedemo.
Na primjer, ja znam da na ljeto ima nekoliko pravo zanimljivih golmana kojima ističu ugovor, koji bi bili super opcije kao zamjene, pogotovo s toga što su pravo iskusni i igrali su na najvisočijem nivou. Samo da vam kažem neka imena. Guaita, Fabijanski. Mada ne, mislim da će on West Hamu ostati, nema razloga, jel da? Ističemo ugovor, vidjet ćemo. Romero nije loš kao drugi golman, imamo Begovića. Dobro, Begović. Buffon, ili to je isto ludilo. A Donnarumma, njemu ističe ugovor na ljeto i to će biti ludnica u Evropi, ko će ga dovesti? Da, Donnarumma je već malo iznad naše lige, ali stvarno opcija Guaite mi se jako dopada. Čovjek je to igrao. Zašto da ne? Zašto da ne? Ako bude htio biti drugi golman. Guaite prvi golman. On jest prvi golman, ali opet u Arsenalu dobit će sigurno istu platu, sjedi na klupi da uđe ponekad. Tako da mislim da je to dobra opcija za njegove godine. Ja sam nešto o Fabijanskom razmišljao, možda ne bi bilo loše, on ima Arsenal u krvi, bio je naš igrač, zna kako klub djeluje i koji je mentalitet potreban. On bi se sigurno htio boriti za prvu poziciju, bilo bi tu takmičenje. Skroz drugi Fabijanski nego što je bio u klubu. Mislim, ovo je brani čovjek u životnoj formi, mislim da će mu vesno produžiti. Pa vidjet ćemo, eto. Nikad sam, isto je London u pitanju, ako bi mu ponudili možda jednaku platu, možda bi razmišljao, eto ne zna se. I da kratko kažem, još ako razmišljamo o nekoj poziciji kreativnog igrača, kao što je Damir rekao, teško da Emil može iznijeti cijelu polusezonu sam do kraja. Ja ne znam kako je situacija, Odegaard iz Reala, mislim da igra sa klupe, neka posudba za njega na pola sezone bi možda bila. Pa nije ti se Baljos dosta iz Reala, hoćeš jednog smeta. Njega bi poslao nazad, a uzeo bi Odegaarda ako je moguće, meni on fantazija igrač. Nevjerovatno, zvjerka u toj polju 14 u terenu, između sredine terena i napadača, on bi bio fenomenalan, zna sa loptom sve što treba da zna, bio bi super. Kao posudba. A možda na ljeto, spominjalo se ime Zabica iz Leipziga, ne bi bilo loše zato što onaj Mađar iz Red Bull Salzburga dolazi u Leipzig, možda je Samozlaj, a Zabica je onda višak, možda u tom ekipu, možda možemo napast njega na ljeto. Ili, kako sam gledao Southampton i protiv nas i protiv par utakmica, Ward Prowse mi je pravo zanimljiv isto igrač. Možda bi moglo biti na nekoj shortlisti. Ali uglavnom sad u januaru šta vidiš? Golmana i nekog rezervnog lijevog beka, ne znam kojeg, ali nekog možda bi trebali, ako Ainsley tvoj favorit ne može to popuniti. Ainsley će biti ili treći golman ili drugi bek, naš će biti. Ili špic. Pa, početak perioda je krenuo stvarno burno. Mislim, što se vijesti tiče, bilo je dosta priče kod tih nekih kreativaca, oko Julena Branta, pa opet interes na Aouara, pa Emiliano Buendija iz Norvića. Na kraju se to sve nešto stihnulo, nekako je Buendija ostao najkonkretniji, gdje je kao navodno počeo Arsenal pregovore, Norvić traži 40 miliona funti, naravno to je previše za Arsenal, mada smo mi digli kredit od 120 miliona funti danas, pa možda ali digli smo ga iz fudbalskih razloga, mislim da se to odnosi na troškove za klub, mislim da to ne veze samo. Mogu makar 20 miliona za nekoga. Bilo je odmah dole u komentarima, kaže Mbappe odmah prebaci. Mbappe na aparatima. I mislim da opet Buendija ostaje najkonkretniji, najrealniji izbor sa nekim možda manjim iznosom novca plus možda posudba Willock plus Nelson ili plus Ketja ili plus nešto, da oni izbore tu ponovo Premier ligu, a da mi dobijemo Buendiju i svima dobro. Da. Govore, mada dosta ljudi daje taj argument upravo da Norvić puno više novca dobija time da zadrži Buendiju, izbori prvu ligu, jel? Nego da ga nam sada proda i eventualno ne ostane na prvoj poziciji. Tako da jedino to je, to je rizik da ga kupimo, ali ne znači ništa da ga kupimo sad da im on ostane još pola godine. Znači imamo i dalje pola godine onda rupu. To je jedino rizik ako Norvić ne ode u Premier ligu, onda će biti jeftiniji. Da, Damire. Sad, da li će to...
Što vidiš ti Gledamo kao to realno ovdje. evo, u januaru? Evo, vas gledam ovdje, sve i jedan od vas trojice najmanje 20 godina prati Arsenal. Vi konstantno pokušavate reći da mi u januaru možemo napraviti neki posao. Pa pravili Mislim smo. da- Misliš, pa najbolje Aubameyang. poslove smo pravili u januaru. Aubameyang, Ja sam potpisao Aubameyanga i Aršavin. to. Ali gledaj, jednu stvar, mi u ovom januaru, ako išta dovedemo, dovešćemo Buendiju iz Norvića. To je jedino logično. Nema rješenje. teorije da će doći Buendija, evo sad ruku u vatru, evo mogu bi si klat. Jedino Nadam logično da rješenje neće to doći. možemo dovesti. Mi više nikog ne možemo potpisati. Spominje se Drexler kao neka glupa. Ja. I mene je strah mene je toliko strah tih loan opcija koje mi, to su bukvalno one opcije 10 godina, ono Draxlera, Janam Vila, čekam njega da spomenu, i one Eriksena, to su ljudi bukvalno, znači mijenjaš Ozila za Ozila, jel, novog Ozila nam dovodiš, znači nekoga zvijezdu koji već nije na svom nivou godinu dana, dvije, da nama smrdi tamo, ne treba nam taj isko. Znaš da je onaj M. Villa spomenuo zašto nije došao u Arsenal? Imao je kao 2 ili 3 puta malte ne postignut dogovor. Prvi put je kao zbog liječničkog pregleda, a druga 2 puta kao nisam mogu dogovoriti plata, nemam pojma. Znači bilo je tu nečega, jel? Bilo je nešto, aha. Nije bilo samo dima, bilo je i vatre. Ovo treba biti naziv ovog Gani Fevera. Zašto M. Villa nije nikad potpisao za Arsenal? Ovo je glavna vijest koju smo rekli danas. Ekskluzivno. Ostajem pri tome samo da možemo kupovati u Norviću ovog januara i ništa više. Ako ne uspijemo kupiti tog čovjeka iz Norvića, nećemo ništa kupiti u januaru, osim tog Omara Rekita koji smo već dobro, on nije mogao zbog svih četiri. Znači s Runarsonom idemo hrabro. Idemo s Runarsonom, ja mislim da je hrabrije što idemo samo sa Smith Rowe na 10, nego što idemo s Runarsonom, jako drugim. To će biti veliki problem. I Runar je bunar, brate. Joj, Runar je strašno. Temu Valhalu sa Runarsonom. Ostajem pri svojoj ideji da će Arsenal završiti negdje 7. 8. Iako se sad mi možemo nadati, obzirom na ova zadnja 3 rezultata, meni realno pričam, obzirom, evo, ja bih volio da možemo prvi završiti, ali realno pričam, imamo tim i s ovim što Arteta radi za jedno 7. 8. mjesto. Maksimalno. I izgubit ćemo Evropu, jer nećemo možda... Ova utakmica, evo možda sve ćemo i prokomentarsati poslije svih ovih priča oko prijelaznog roka sa Newcastlom je meni nekako mnogo bitnija nego Premier Liga. Da, Arteta je izjavio da je njemu FA Cup. Mislim, ovo izjavio prije utakmice s Cityjem kad su zalupali 4-1, ali ovo je sad malo drugačija atmosfera u klubu. Izjavio je naravno da mu je jako bitno da igra FA Cup, to je i osvojio, to mu je do sada vrhunac karijere menadžerske. I vjerojatno će izbaciti... Igračke, jel? Pa da, eto. Mada ne znam, možda je nešto osvajao u Barcelonu kad je bio mlad, nemam pojma. Ma nije, tad je Barcelona... Najviše osvojenih FA Cupova. Yes. Ja. Koji je igrač? Koji je? Aha. Bellerin. Jel Bellerin? Ozil. Eto ti ga sad. Znači, nećemo moći ove sezone. Treba ga zadržati do kraja sezone, jel? Čisto rad protiv Uropa. Ja mislim da Bellerin ima neku super statistiku u FA Cupu, nešto da nismo izgubili utakmicu neku koju on počne, ili nešto ovako, nemam pojma. Ima nešto. Tako da ne znam što očekujete vi protiv Newcastle, koji sastav? Evo, Hare. Šta očekujem? Pa očekujem one penzionere malo da igraju, da se odmore oni mladi igrači. Da malo igra Willian, da malo igra David Luiz, da igraju... Pepe. Pa dobro, Pepe, hajde i nije penzioner, ali to uključujući njega. Na terenu je ko penzioner, ali mlad ovako. Ja. Ono, fudbalski penzioner, ali u srcu mlad. I Baloguna, nadamo se, a? Pa Enketija, Balogun, vidit ćemo. Ništa se ne isključuje. Ne znam, eto, ostalo Runarsona možda. Ne bilo loše vidjeti. Ne vjerujem. Dobro, ne treba uzimati za znovnu grešku protiv Manchester City. Imaju fantastičnu odbranu. Kad čovjek ne brani, to je mnogo teže. To je normalno. Martinez isto tako radi. Dešavalo se. Martinez imao katastrofalnu utakmicu. Na kraju je izrastao u fantastičnog domana. Praktički napravio karijeru za 6 mjeseci, ništa više. Samo me zanima ko će biti lijevi bek sad. Hoće li biti Maitland-Niles ili onaj su ga vratili?
Ja mislim da će Cedric igrat lijevo, a desno Lijevo? Maitland Niles, tako nešto. Pa ja iskombinovat će Arteta nešto. Ja imam Opet drugo moram da mišljenje. istaknem, mislim da za jednog Martineza imaš 1000 propalih golmana, koji imaju, mislim Martinez je nevjerovatan slučaj. Čovjek je, evo, ako se ovo nastavi stvarno iz pepela, Feniks iz pepela, mislim on je bio otpisan na svaki mogući način kao golman i odjednom je napravio karijeru. Getafe, on je treći golman u jednom trenutku bio u Getafe. Posudili smo ga da brani, da ono skupi po neki nastup i kao krenuo je kao prvi, 2 utakmice odigrao i onda klupa pa treći golman. Potpuna propast. On je imao za 7 godina, mislim, 30 nastupa u drugim klubovima, kakav on. Ali eto, odjednom je poludio, nevjerovatan je. Trenutno je možda u najboljoj formi u ligi kao golman. Tako da, vidjet ćemo. Eto, Enese, što ti očekuješ? Za sastav, nadam se isto kombinovan sastav sa par veterana, posebno nadam se da će Willian igrat, to bi značilo da ne igra u ligi sljedeći meč. I volio bi da vidim Pepe da malo proradi, pa čisto da imamo nekih dodatnih opcija s raspoloženim igračima. Imamo i nekih povratničkih igrača. Gabriel je na Twitter napisao I'm back. Yes, I'm ready. Parti je prošla 2 trenažna procesa, još jedan trenažni ako Bog da sutra i bit će kao spreman za Newcastle. S Nelsonom, Nelson, sve su pričali smo im ovdje na emisijama, što ne igra, on bukvalno vuče povredu 2 mjeseca neku. Nešto povredu mišića, ne znam da se povredu. Treniruje. On je godinama već povrijeđen. On je u glavi povrijeđen. No, stvarno čovjek je povrijeđen godinama. Damire, ponovi, konekcija je prekinula bila. Moguće da se. Godinama je po mom mišljenju povrijeđen Nelson i mi bi se trebali riješiti ovog čovjeka. Evo, da se vratim na Newcastle, moj neki sastav koji ja mislim da će izaći. Inače, bit na gol je ozbiljna utakmica. Iako volio možda da Runarsson počne. Sa 3 nazad. Po mom mišljenju počinje Cedric Soares, David Luiz i ide Mari. Ne bih rekao da će početi Gabriel zato što možda nije trenirao, ali ako ne počne Gabriel, počet ćemo i to najnos na toj poziciji. Očekujem Partija i Elneny obavezno u redu. Očekujem Williana, očekujem Pepea, očekujem na poziciji 10-ke Willoka, očekujem u samom vrhu napada Aubameyanga. Ne znam, sam zaboravio nekog. Interesantno, ali ja mislim da će on opet ubaciti nekoga tipa Sake, jel? Njemu treba mu neko u formi, ili Saka ili Tierney, treba mu neko od tih igrača u formi, barem jedan, jel? Ili Lacazette, razumiješ? Treba mu neko koji je osjetio slast ove 3 pobjede. Te što si ti nabrojao puno su šareni, oni svi nekako traže formu i sinergiju, ne vidim da će i baš sve ubaciti. Mislim da će morat će igrati neko od ovih provjerenih. A ne vjerujem da će Tomasa sad forsirati, ima on Sebaljosa i ove budale. Sebaljos, Elneny i to će igrati tako. Po mom mišljenju Partija i Elneny su najbolji vezni par koji mi imamo trenutno. Ali mislim da će on polako, mislim da će Tomas imati pola sata, maksimalno. Neće ga forsirati. To je već pitanje, razumiješ, ali po mom mišljenju ovo što sam ja nabrojao je kao neki jedan naših jačih sastava. Drugo, ovo sad što Willian ne može da pruži dobru partiju kako je došao od prvog kola. Drugo je to što Pepe ne pokazuje ništa kako je došao u Arsenal, platili smo ga toliko sumu novca. Ali meni ovo nekako djeluje kao super jak sastav i s ovim što sam mi ne trebamo promijeniti kasno u kupu. I vjerujem da će i oni igrati dosta jakom sastavom. Ne vjerujem da će se doći predati, iako su borbi za ostanak imaju 4 boda manje od nas u ligi. Evo, još kratka rezultat, evo, Enese. 2-0. 2-0 i dobar nastup, nadamo se, Hare. 3-1. Damire. 1-1 vadi Runarsson na penale. Ja mislim da ide lagano 3-0 idemo. Ako budu igrali igrači za koje se nadam ja da će igrati neki u formi, neki Smith Rowe, nešto. Jer imamo mi još dana, poslije te utakmice imamo još 5 dana do Crystal Palasa, tako da mislim da može ubaciti neki bolji sastav, mislim da će biti 3-0. Tako da možemo sad da zaključimo i najdužu emisiju do sada Gunner Fevera, stvarno januar je takav dok smo obradili sve pojedinačno naše
dobre i loše igrače, odlaske, kupovine, nadamo se uglavnom nastavku dobre forme, dobrih nastupa. Ako bude neki transfer, daj da ne bude neki otpad, daj da bude neko ko se uklapa ovaj sistem mladih igrača na koje možemo računati u budućnosti. Ja bih da se zahvalim Harisu, Damiru, Enesu i sve što radimo i naše komentare i mimo video formata možete da upratite na stranici arsenal-bih.com. Tu imamo i forum, učlanite se ako ste navijač Arsenala, imamo i stranicu na Facebooku, Udruženje navijača Arsenala, naravno YouTube kanal, Spotify kanal, subscribe, like, sve kako mi imali volje i želje da nastavimo raditi. Eto, lijep pozdrav, uglavnom do sljedećeg puta. Važi. Ćao. Zdrav.